Nakon puno rada i uloženog vremena, vozilo je napokon tamo gdje pripada. Zapravo shvatio sam da juriti savršenstvo nema smisla jer baš nesavršenosti daju mu dušu. A ono što se ne može izmjeriti kod vozila 90-ih, to je osjećaj na cesti. I dobrodošli na novi video i evo nas, napokon smo na cesti sa E36-om. Do sada na kanalu ste mogli gledati kako smo proširivali prednje blatobrane, zadnje rubove, radili smo custom pragove, radili smo spoiler, stavili smo 11 jota felge, 3,5 centra distancere, jako puno posla, ali mislim da se na kraju ipak splatilo. Ono što se na kameri ne vidi jeste ona naranđna kora koja je nastala prilikom farbanja. To ću vam detaljnije u nastavku objasniti, ali ono, nije nešto na što bi obratio toliko pažnje, jednostavno bilo mi bitno da to koliko toliko uredno, jer ipak će na auto ići liveri, stavljat će se folija. Najteže šta je bilo uraditi unutrašnje blatobranje sa obje strane, sve to dobro zaštititi, jer jednostavno ovako kad je sve sastavljeno puno je lakše raditi na auto. Ja sam neke stvari probao polirati, nisam završio ovaj gepek. Ovdje možete vidjeti razliku, znači ovo je već ostala pasta koju nisam oprao. Sve u svemu, ono, auto jednostavno taj stil što se kaže Mad Max. Naprijed nismo završili, ovdje idu plastike, morat ćemo lajsne namontirati. Nije onaj klasični wide body kojeg svi stavljaju, napravio sam takozvani LTO wide body. A nazad je od Rocket Bunnyja. Jedan od kompleksnih stvari jeste bilo uraditi ovaj dio ovdje gdje je čep rezervara. Još uzmite u obzir da nisam skidao rezervar, to je trebalo sve variti, zaštititi da se auto ne zapali, ali ono, na kraju ima neku svoju čar, pogotovo ovaj dizajn auta, jer nije nešto klasično što se može vidjeti na cesti. Spoiler također sam ispravljao ovdje liniju, sad naravno to moglo je puno bolje da se odradi ti neki detalji, ali jednostavno po mene ne vrijedi. Čak mnogi ne voze ovako ni na zraku. Vjerojatno ćemo u budućnosti promijeniti kamber tako da guma uđe unutra, da ne kači. I to je to u biti. Vozilo ima jako dosta posla. Sad je najvažnije da je funkcionalno. Tu nam je i kocka od nileta. Došli smo da odradimo jedan shooting. Vozila 90-ih. Evo, jako skup kadar po meni. Nisam siguran da li ću auto još malo poći, jer naprijed zna nekad kačit, pogotovo ovaj rub gume, jer nenormalno je nisko, znači ne može uopšte, evo, ovdje na ovaj ivčnjak nema šanse da izađe, moram uvijek tražiti neku nisku ivcu. Ono što mi se sviđa kod zadnjeg kraja ovog vozila jeste što je ispao baš masivan na zadnjem dijelu. Ono, kad ga gledate sa zadnjeg kraja, rekli bi da je ono BMW na steroidima. Naravno ima tu još dosta posla, jednostavno sam žurio da se auto što prije završi, ali mi ćemo u budućnosti još puno toga raditi na njemu. Sad je glavni prioritet bio da se vozamo tako da bi mogao da stižem do određenih majstora, da bi mogu napraviti neke stvari koje sam ne znam. I to je to, sad idemo jedan krug baciti do garaže sa kockom, pa se vidimo u nastavku videa.
Ako se pitate dosad zašto nije videa bilo, pa najveći razlog je priprema auta za farbanje, znači to mi je najviše vremena uzelo. Jednostavno dužilo se previše, još tu je bilo privatni obaveza i onda sam odlučio daj samo da završim auto da bude na cesti. Ako gledate na internetu dosta ovih projekata, ako god počne da radi sa fiberglasom ili sa pur pjenom, zapravo nikad ne vidite finalni produkt, jer to otprilike traje nekih 3 do 5 godina, to vam niko neće reći. Ali eto, ja sam odlučio u nekih godinu dana i to sam zbrzao, znači opet će mi ostati budućnost da radim ove neke finese. Šta mi se ne sviđa jest ovaj zadnji dio, kao što vidite branika, treba ga spust da bude u liniji automobila. Ostalo mi je još tu ovaj prijelaz na branike, ali to ćemo sve u budućnosti raditi. Jedan najveći problema jeste to što sam imao problema znači sa dizanjem baze. Priprema vozila je odrađena jako dobro, radio sam većinom neki 95% sve sam. Prvo sam nanio špric kit i onda sam išao 400 granulacija, 600 pa 800. I šta mi se desilo kad sam došao do baze, htio sam da se osiguram i pitao sam ove neke lakire šta mi je najbolje nanijeti da ne dođe do hemijske reakcije. I oni su rekli izolator, neki su rekli da nanesem lagano prašinu baze, da ne dođe do dizanja stare boje ili čega već. Neki kažu da je ispod masna podloga, međutim odradio sam, ja mislim, sve po PS-u. Ispod neke podloge je bio go lim, možda sam tu pogriješio. Možda sam trebao ipak nanijeti prvo primer. Na nekim dijelovima sam nanio, znači primer i opet mi je došlo do dizanja baze. Čak znači na gepeku nema šta nisam radio, krene se baza dizat, ja sa šlajfam sa 600 i 800 papirom, opet se ona krene dizat, jednostavno nisam znao šta da radim. Uzmem izolator, do duše bio je u spreju, sad neki kažu da je možda sprej povukao vodu ili ne znam nija šta već, opet se baza krene dizat. Nakon toga sam odlučio da uzmem epoksi primer, neki kažu nisam trebao, neki kažu jesam trebao. Nanesem epoksi primer i samo na jednom dijelu se baza počela dizati. Znači ipak je on spasio situaciju i najveći problem u svemu tome jeste bio što mi je crkao kompresor. Vlak je povukao znači toplotu i stvorilo se naranđne kore, nije toliko, ali eto mislim da je dovoljno da možemo polirati, tako da će se to spasti u budućnosti. I ja sam radio vrata, srednji dio auta i nakon toga sam zovnuo prijatelja Amira tu da mi pomogne i on je znači prešao ove druge dijelove i opet smo imali problema sa dizanjem znači baze, ali na kraju krajeva nekako završili smo automobil i sad je na cesti. Nisam više mogao da čekam, jednostavno previše auto bilo u garaži, dosta dijelova na sve strane. U budućnosti vjerovatno će ići liveri, tako da nisam nešto pretjerano htio da gubim vrijeme na te detalje. To je otprilike zašto do sada nije bilo videa, jednostavno dužilo se. Mnogi započnu white body, ali nikoga ne završi, čak ne znam nikog da je uspio završiti. Pogotovo na ovaj način, ovo je neki bio proces učenja, tako da u budućnosti ćemo učiti na ovim greškama. I to je to, ostane nam sad da poliramo vozilo, pripremimo ga za neke detalje, sad ćemo raditi više na mehanici. I to bilo to što se tiče ovog videa. Vi se svakako preplatite jer uskoro stiže nova epizoda.